Tugiye kwirirwa neza inshuti zacu za Den Sport. Iyi ni HEREUPON kuri Den Sport. Rero twagarutse mu rubuga rw'imikino kandi mu matransfer mashyashya ari kuvugwa i Burayi. Mbanje kubashimira nanaba suhuza mwese mutoye intara eshanu zigize iki gihugu cyacu, mbasabira amahoro y'Imana kandi Imana ikomeze kubarinda. Uyu munsi rero tubafite inkuru nyinshi cyane, reka tuzihere muri Manchester City. Mu mugoroba washize isaa 3 zuzuye z'ijoro nibwo ikipe ya Manchester City yafunguraga shampiyona iri kudefanda igikombe cyayo yatwaye muri sezo ishize, aho yakinaga n'ikipe ya Burnley. Umukino woroheye Man City aho yanyagiraga ikipe ya Burnley ibitego 3-0 itozwa na Company. Iryo joro ryaranzwe nuko Erling Haaland yakomeje kwerekana ko ari umukinnyi utsinda ibitego kandi cyane, aho yatsinzemo ibitego 2, igitego cya mbere cyo ku munota wa 4 hafi cyane rwose, aza kubona n'ikindi gitego nyuma yuko Dembele yari amaze kuvunika ku munota wa 36. Ariko ntago rwa rugendo rworoshye kuri Man City koko yatakaje abakinnyi bagera kuri 2, ubwo Dembele yagiye kurekipera baro mu gihe yarimo akora counter attack, hamstring ikamufata. Nyuma yaho gatoya nabwo mu munota hafi nkuwa 90 nibwo Kyle Walker ya rekipera baro, umukinnyi wa Burnley aza gutera atakire itari nziza itavuzweho n'abantu benshi. Mu sifuzi amwereka ikarita y'umutuku, biza kuviramo na Kyle Walker kwicara hasi igihe kinini, ariko asohoka acumbagira. Ntago twigeze tumenya neza amakuru y'igihe bazamara hanze, ariko mu biganiro biri imbere Man City iraza gushyira hanze igihe cyose bazamara hanze. Ariko nka Dembele yari agarutse vuba kuriwa ko kuri finale nabwo yakinnye bigenda gutyo, aza kugaruka mu vuba ahangaha none arongera asubiyeyo. Man City rero itangiye urugendo ibura abakinnyi bamwe bayo bakomeye, barimo Dembele, barimo Kyle Walker. Imana ikomeze kuyiba hafi, idakomeza gutakaza abakinnyi bayo. Shampiyona rero n'uyu munsi muri iyi weekend iraza kuba ikomeza, aho nk'ikipe ya Arsenal ubu imaze gutsinda ibitego 2-0. Umukino nturarangira, cyasaka n'icya Ketia. Hakaba hari gukurikiraho umukino wa Bournemouth na West Ham, Brighton na Luton, Everton na Fulham, Sheffield na Crystal Palace, Newcastle na Aston Villa. Inkuru karundura ni umukinnyi Lionel Messi, aho amaze kwerekana ko ari umukinnyi ukomeye koko. Yageze muri Amerika, aho yasanze ikipe ya Inter Miami iri ku mwanya mubi rwose w'inyuma, ariko kugeza isaha mu bitego 8 amaze guhitsindira mu mikino 5 amaze kuyikinira, bimaze kuyizamura bigeza ku mwanya wa hafi cyane, umwanya wa 15, aho yarayitsinze ibitego 4-0 ikipe ya Charlotte FC, aho yatsinze igitego cya 4 cyiza cyane kuri pass yarahawe n'umukinnyi wambaye nimero 9 w'iriya kipe. Biba ibitego 4-0. Lionel Messi akomeje kugaragaza ko Ballon d'Or ayikeneye kandi ayifite imbaraga zo gukomeza guhatana nk'umukinnyi utarasaza, aho abantu benshi batekerezaga ko Lionel Messi amanutse muri Amerika nk'umukinnyi umaze gusaza. Bikaba biri gutuma n'abafana ba Inter Miami bose bakunda umupira w'amaguru cyane na shampiyona ya Amerika, nk'uko yagiye ariyo ntego imujyanye n'abari bashinzwe gukurikirana imikino yo muri Amerika. Babimusabye nk'umuntu waza kubazamurira urwego rwa shampiyona yo mu mireberwe, aho irimo irarebwa cyane bitewe n'ukuntu uyu musore gukomeza kwitwara, ndetse na bagenzi be harimo ba Sergio Busquets, ba Jordi Alba, bose barimo baritwara neza. Inter Miami ikomeje kuzamura ibendera ryayo ifashijwemo n'igihangange Lionel Messi cyakoze byinshi hano i Burayi, asobanura ko ibyo yakoze i Burayi mu mbaraga asigaranye hari n'ibyo yatanga ku mugabane wa Amerika, kandi bikagenda neza. Lionel Messi rero imikino 5, ibitego 8, amasiste 4, what's God, umukinnyi mwiza cyane cyane. Aho ngaho muri Amerika twikomereze ku musore wacu Moises Caicedo ukomeje kuzunguza amakipe y'i Burayi kuri transfer ye. Moises Caicedo byatangiye Chelsea itanga ama offer mu gihe yari imaze gutakaza mediateri bayo harimo ba Jorginho, ba Kovacic, imaze kurekura na N'Golo Kante imurekuye, ndetse na ba Robin Loftus-Cheek
batangiye gutanga ama offre kuri Moises Caicedo bashaka ko bamuzana ngo afatanye na Enzo Fernandez muri la mediane nshyashya bari bashaka kurema mu mupira w'abana batoya, bashaka kurema ngo batangire projet nshyashya. Moises Caicedo baraganira, personal terms barazemeranya n'ikipe ya Brighton bayiha offre, ariko ikomeza kugenda igora Chelsea yanga amafaranga. Aribwo yaje kubabwira ko niba abakinnyi nka Declan Rice nka Jude Bellingham bagiye bagurwa mu mafaranga miliyoni 100 kuzamura, nta mpamvu n'imwe yatuma Moises Caicedo bamugurisha amafaranga makeya, kandi nawe ari umukinnyi ukenewe hano i Burayi kandi mwiza mu bakinnyi basigaye. Brighton yakomeje uwo murongo, ariko Moises Caicedo akomeza kwemeranya na Chelsea ko agomba kuzayibera umukinnyi, kandi akomeza kubabwira ko azaguma ku ijambo. Mu gitondo cyashize nibwo mbere yaho gatoya Moises Caicedo yaramaze iminsi yararetse gukorana imyitozo n'ikipe ya Brighton, ku buryo byavugaga ko n'umukino wo muri weekend ashobora kutazawukina bitewe n'impamvu z'uko ashaka kujya muri Chelsea. Babaje Klopp mu minsi ishize aho Liverpool yavuga ko iri gutanga offre, nayo mu masaha nk'ane yari ashize yari itanze offre ya miliyoni 110. Babaza umutoza wa Liverpool Jurgen Klopp, avuga ko ibiganiro bimeze neza hagati ya Liverpool, mu gihe gito bashobora kuza kwerekana umukinnyi Moises Caicedo nk'umukinnyi wa Liverpool. Ariko twaje kumenya ko rwose umukinnyi Moises Caicedo yaje amaze guhamagarwa n'ikipe ya Liverpool, yaje kubaha message irimo ubusesenguzi bunasobanutse ko we mu bitekerezo bye nta yindi kipe yumva ashaka gukinira atari Chelsea. Byabaye ngombwa ko ikipe ya Liverpool isohoka muri deal ya Moises Caicedo ikayivamo nyakuyivamo, bituma abafana ba Liverpool bari bategereje bose ko Moises Caicedo bagomba kumutwara. Abafana ba Chelsea bari bamaze gutakaza icyizere cy'uko Moises Caicedo agiye kujya muri Liverpool. Liverpool isubira kuri umukinnyi wayo yari imaze iminsi iriho witwa Lavia, nubwo Chelsea nayo yari yaramubateyeho, bituma Chelsea irekura abandi bakinnyi nka Taylor Adams n'uwo Lavia, ishyira umutima wose kuri Caicedo. Ibwira Caicedo ko agomba kuba yitonze ko bagiye gutanga bid, bisobanuye ko Chelsea igomba kurekura bid iri hejuru y'iyo Liverpool yatanze, cyangwa se ingana niyo Liverpool yari yatanze, kuko buriya icyemezo gisigaye ni icy'umukinnyi wa Chelsea kugira ngo umukinnyi wa Brighton ariwe Moises Caicedo ngo yemere neza ko agomba kwinjira mu ikipe ya Chelsea, kandi koko we ubwe ku giti cyarahamya ko ashaka gukinira ikipe ya Chelsea kurusha uko ashaka gukinira ikipe ya Liverpool. Moises Caicedo rero inkuru ye biri kuvuga no guhanurwa ko Chelsea yazamuye icyizere bigera nko kuri 95% yuko igomba gutsindira umukinnyi Moises Caicedo. Ntabwo biraba confirmed, ariko amakuru ari hano hanze ari gukomeza hamya ko Moises Caicedo nta gisigaye, nta kabuza. Chelsea yari yakomanze igiye gutanga offre nshyashya, ubwo igisigaye ni ugusinyisha Moises Caicedo. Nta kigoranye Moises Caicedo agomba kurara asinyiye ikipe ya Chelsea nk'umukinnyi mushya w'umediateri, kuko Chelsea ikeneye umukinnyi typical number 6, wa wundi ujya muri duel ugafasha kwambura imipira myinshi cyane, kandi wa mwana ufite imbaraga, ufite umubiri witanga igihe cyose yamaze gutakaza umukinnyi bita Ngolo Kante. Ngurwo rero urugendo rwa Moises Caicedo kuva amezi 3 ashize, yaremeranyije na Chelsea ko agomba kuyisinyira, n'agapapo Liverpool yari igiye kuyitera. Ariko nkanjye uko mbona ari deal Liverpool yakoresheje kugira ngo ibashe gusavinga umukinnyi Lavia, kuko yabonaga na Chelsea itangiye gusa nkaho ishatse kumwinjiraho. Moises Caicedo rero yabahakana, yababwira ko igisigaye ari ukumva ko yageze muri Chelsea, naho ibindi byose ni ibiri gutinda ngo transfer ye irangire muri Chelsea. Umukinnyi w'imyaka 21 rero n'umwe, Moises Caicedo ukiri mutoya. Chelsea yabiguze umukinnyi mwiza
kandi cyane. Namwe bafana ba Chelsea murabizi ko mwaba mubonye umukinnyi mwiza kuko mwatakaje rema nyinshi cyane zikina hagati, mwaba mubonye umusimbura wa Ngolo Kante. Njye nk'uko mbibona nakurikiranye imikino myinshi ya Moises Caicedo, amahirayita arahari, n'umwana w'umukoranabushake kandi umwana uzi umupira uri no kuri level nziza. Aje rero agafatanya na Enzo Fernandez, agafatanya na nuriya mediateur wundi bari baguze Christophe Nkuku, yaba ari mediane nziza cyane cyane. Tuvuye ku nkuru ya Caicedo, reka dukomeze ku nkuru ya Harry Kane ni umukinnyi wa Tottenham Hotspur ufite imyaka 30, yari amaze imyaka hafi 20 akinira Tottenham, ariko ubu ngubu yamaze kwemezwa nk'umukinnyi wa Bayern Munich. Umukinnyi wakiniye Tottenham akayikinira imikino 435, akayitsindira ibitego 280 muri rusange, tsindira ibitego 45 mu mikino y'u Burayi, akayitsindira ibitego 113 mu mikino ya Premier League, akaba yatwaye Golden Boot eshatu, akaba yaragiye aca ubuhigo bwinshi, akaba ubu ngubu ni umukinnyi wa kabiri muri Premier League umaze gutsindamo ibitego byinshi. Aho bamwe bamubwiraga ati wagumye muri Premier League ugakuraho kano gahigo ka Alan Shearer, ariko akavuga ko agomba kujya gushaka n'ibikombe. Ari nabwo n'abandi bakinnyi bamwe na bamwe bakomeye baciye mu Bwongereza bamubwiraga ati kuba waratwaye ayo maboots atatu uzatwara n'ayandi, cyangwa se ukaba umukinnyi w'amaboots gusa, ukaba umukinnyi w'uduhigo tw'ibyo bitego ariko nta gikombe cy'Uburayi ufite, nta kaciro biba bifite mu mupira w'Uburayi. Aho niho yafashe icyemezo rero. Hashize igihe kinini cyane Bayern Munich irimo ikomanga kwa Tottenham, ariko Tottenham ifashijwemo na Postecoglou bagakomeza kurwanya icyemezo cyo kurekura Harry Kane ngo agende, kuko babonaga ari umukinnyi wa experience bakeneye mu rugendo rwo gukomeza kubaka Tottenham nayo ngo uvemo ikipe nziza, kuko yaje avuga ko aje guhangana ndetse no gutwara ibikombe, aje guhindura ibintu byinshi muri Tottenham. Byaciye amarenga rero, aho harashize iminsi Harry Kane avuga ko nibigeza ko shampiyona y'Ubwongereza itangira nta cyemezo kirafatwa, azafata umwanzuro wo kuguma muri Tottenham. Ariko Bayern yaje iri simusiga na bid nshyashya nyuma ya bid ya miliyoni 100 yari yatanze bakayanga, iza ifite bid ya miliyoni 120, igatanga 100 cash package, ariko igongeraho miliyoni 20 z'amadons bitewe nuko uburyo Harry Kane azitwara muri Bayern Munich mu mikino azakina, ibikombe azatwara. Bikaba byari byatindijwe nuko bagoranaga ku kijyanye na personal terms zo Harry Kane yari yazemeye, ariko icyari kigoranye ni Bayern yari irimo itanga ama-option akomeye cyane ku bijyanye n'ama-add-ons azakoreshwa mu kugira ngo ari amafaranga Tottenham nayo ibashe kuyabona. Tottenham rero insist ivuga ko igomba koroherezwa mu ibyo bintu bijyanye n'ama-add-ons, iyo myitwarire ya Harry Kane, kugira ngo ayo mafaranga izayabone nayo mu buryo bworoshye niba bitari ukugorana. Nicyo cyonyine cyagisigaye, gusa nabyo byaje kwemezwa aho Harry Kane mu masaa 12 n'igice zo mu Rwanda yari afashe rutema ikirere agiye mu Budage, agiye kureba ko yakora ikizami cy'ubuzima. Ikizami cy'ubuzima rero yaje kugitsinda. Harry Kane aza kwemezwa nk'umukinnyi wa Bayern Munich. Harry Kane aza kuza nk'umukinnyi w'ikipe ya Bayern, akazambara nimero 9, akaba yanagaragajwe imbere y'abakinnyi bagenzi be ndetse n'abafana n'imbuga nkoranyambaga ze. Nguyu Harry Kane arimo agira icyo avuga ku rugendo rwe rw'uko yabaye muri Tottenham naho agana. Hi everyone, I wanted to be the first to tell you Tottenham fans that I'll be leaving the club today. Obviously a lot of emotions going through me right now, and sad to be leaving the club I've spent. Hello FC Bayern fans, I'm really excited to be here, can't wait to get started, let's go. Rero Harry Kane mu magambo ye ku mbuga z'inkoranyambaga ari kubwira abafana ba Tottenham ko bimubabaje kuba agiye, ariko nta kundi, kandi akaba bashimira ko babanye neza, ashimira umuryango muri rusange w'ikipe ya Tottenham, anaha ikaze aho agiye mu muryango mushya wa Bayern, ababwira ko
aje ngo bakorane neza kandi abyishimiye ari n'iby'agaciro kandi bazabana neza, azabaha ibyo azaba afite byose. Dukomereje mu ikipe ya Chelsea gatoya, nyuma y'uko umutoza Pochettino yemeje ko Sanchez aje guhatanira umwanya na Kepa Arrizabalaga kano kanya, nubwo Kepa avuga ko ari hejuru yeho gatoya, kandi akaba ahamya ko Sanchez azahereza challenge umukinnyi Kepa Arrizabalaga, nyuma y'uko nanone Real Madrid imaze gutakaza umugaridiye wayo wa mbere Thibaut Courtois uzamara amezi 4 hanze y'ikibuga bitewe n'imvune yagize mu ivi mu gihe yakoze parade mu myitozo. Biremezwa ko Sky Sport iravuga ko Kepa Arrizabalaga arinda kujoininga Real Madrid, kandi Real Madrid irashaka kubaza ibisabwa byose kugira ngo irebe ko yakegukana umugaridiye Kepa Arrizabalaga, kuko ntayishaka guhendwa muri iyi merikato yo kugura umugaridiye bitewe n'uko ifite umugaridiye nubwo ari mufite ikibazo cy'imvune. Kepa Arrizabalaga rero mu gihe gito mushobora kujya kumva mukumva agiye mu ikipe ya Real Madrid, kuko ibigaragara byo nuko Real Madrid igomba gushaka umugaridiye usimbura bidasubirwaho Thibaut Courtois uzamara igihe kinini hanze y'ikibuga bitewe n'ikibazo cy'imvune yagiriye mu myitozo. Dukomeje gato muri Paris Saint-Germain, nuko Ousmane Dembele, ibinyamakuru byo muri Paris Saint-Germain byamaze kwemeza ko yamaze kuba umukinnyi mushyashya wa Paris Saint-Germain, yasinye kontra igeza muri 2028. Ousmane Dembele, dusubiye inyuma ho gatoya, muribuka ko Kylian Mbappé yakomeje kugora cyane ikipe ya Paris Saint-Germain. Icyo gihe nibwo Paris Saint-Germain yatangiye urugendo rwo gushaka umukinnyi wazaba umusimbura Kylian Mbappé, kuko yabonaga ko adashobotse cyangwa atari gukomeza kumvikana nayo neza. Yinjiye muri deal ya Ousmane Dembele rwihishwa nk'ikinyamakuru cya Barcelona cyangwa se amakuru aturuka muri Barcelona, nuko yavuze ko amafaranga yemeje ko yaguzwe Ousmane Dembele ni miliyoni 50 na izuzuye n'ibice 4, ariyo yaguzwe Ousmane Dembele nk'amafaranga nyayo, ariko ikaba yaratunguwe na deal yabaye mu ibanga cyane hagati ya Ousmane Dembele n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ubu ngubu rero umukinnyi Ousmane Dembele ni umukinnyi wa Paris Saint-Germain kugeza 2028, imyaka 5, deal yabaye done. Umukinnyi wa mbere wabanje kumwakira akimara gusinya ikipe ya Paris Saint-Germain ni Kylian Mbappé, amubwira ati urakaza neza i Paris mu muryango mwiza w'abaparisien. Ousmane Dembele rero akomeze agire amahirwe mashya kandi amahirwe meza, kuko yagize imvune cyane ubwo yasinyiraga Barcelona avuye muri Dortmund. Ari umukinnyi mwiza cyane, biza gutuma atitwara neza cyane nk'uko bari bamwiteze bamara kumugura bamuvanye muri Dortmund. Bimara igihe kinini cyane binugwanurwa ko Ousmane Dembele ashobora kuba arinda no gusohoka, ariko bakomeza kumukipinga banamugumana. Xavi aramukunda cyane, amwemeza ibintu byinshi, ariko birangiye Ousmane Dembele asinyiye ikipe ya Paris Saint-Germain. Indi nkuru iri kuvugwa aho muri Paris Saint-Germain nuko umukinnyi Kylian Mbappé na Neymar na Verratti batigeze bagaragara kuri liste iri buze kubahuza na Lorient mu mukino wa shampiyona bari buze kuba batangiza, mu gihe bari buze ko bari kudefendinga igikombe cyabo batwaye umwaka ushize. Ibyo rero bigatuma bigaragara ko Paris Saint-Germain itakeneye kubabona muri squad yayo uyu mwaka. Ni nyuma yoko Barcelona ibonye umukinnyi witwa Caicedo imuvana muri Man City, yongeye gusubira muri deal ya Caicedo nyuma y'uko bari barayihagaritse bitewe n'ibibazo by'ubukungu, ariko Barcelona yavuze ko umukinnyi uri mu bakenewe cyane yifuza Xavi ari Caicedo kugira ngo aze gusimbura Jordi Alba. Muri Manchester United, ikipe ya Manchester United yohereje abascout bayo ngo bajye kongera barebe umukinnyi Jean-Claire Todibo mu mukino uri buze guhuza ikipe ya Nice na Lille muri iri joro, kugira ngo barebe neza ko uyu mukinnyi hari ikintu yazabafasha muri iyi sezo bagiye gutangira y'umwaka wa 2023-2024, nyuma y'uko bamaze kurekura uwo bita Maguire. Turangirize muri Liverpool, umukinnyi Thiago Alcantara aravuga ko nta handi hantu ashaka kujya, kandi
yaba arahiri ntashaka kujyayo ndetse nta n'iri kipe ashaka kumuvingamo. Umutoza Jurgen Klopp avuga ko yamwegereye aramubaza bijyanye no ko azakoreshwa muri uyu mwaka, baravugana kandi Jurgen Klopp avuga ko ari mu bakinnyi asigaranye bafite experience muri Liverpool atagomba kumutakaza. Rero Thiago Alcantara arahamya ko agomba gufasha Liverpool uyu mwaka bakabana ndetse bagakorana muri uyu mwaka bakareba ko batwara igikombe. Indi nkuru nuko Young Mason amaze kujya kapiteni mushyashya wa Tottenham nyuma ko Harry Kane amaze kujya mu ikipe ya Bayern Munich. Arsenal nayo ikaba irangije umukino wayo itsinze ibitego 2-1 ibifashijwemo na Ketia na Saka. Icya kipe ya Nottingham kikaba cyatsinzwe n'umukinnyi bita Taiwo Ayo Niwi. Amakuru y'imikino rero hano kuri Den Sport nakagaruka, mwari kumwe n'umuhungu wanyu Dako muri HEREUPON kuri Den Sport. Don't forget to make subscribe, share and view kugira ngo buri kiganiro cyose kizajya gisohoka gishyashya, inkuru zigezweho, amatransfer mashyashya, ibiri kubera mu mupira hose, tunabashishikariza gukora siporo ujye ubibona muri rusange. Murakoze cyane.